Kardom Karbi Anglong News Channel kelang arado anaphanta nilihin pen adap kimi a Kardom nang pachir iglo Kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non berta angton pen arjuponik tha. MP Horen Singh Bening Kanpho MP Chodeta Tarapung Aradaphan Chujeng Bajerta Kera Palele. Sonsi Nilip Lakhain Korapho MEC constituency ke parlo Tarapung Arat Towar Kavipen Kisung non puanta jok un epin lang. Lasi pin porda me kidamtang MEC kilik ahut bata hinia phong MEC Povitharong Piaphan pahailo. Lapendeta MP kilik ahut MP Horen Singh Beaphanta pahailo. Sita me Tarapung Arat kedam kewang Towar Kavi Akisung non puta jokpon thek thepin lang. Lasi isi Tarapung Arat pen ningduk chipaklang ke kedamtang MP Horen Singh be Tarapung Arat athengno lamcha kachipitekang ke Tarapung pen panjan poisa ingtiarong an Towar ke chiklojon thom angbongsi patang de jipusi rat athengno chichak tekanglo. Setame moniratum ame ke jangahut amang ka hemanalong ke theglong asonsi adap ki thurke che theglong lidet asonsi pamandet lo lapen ke MSC Povitharong pisitame MSC batai hinia phong MSC kilegahu Tarapung Arada thengno lamcha kachipi ke neli jongsi MSC kilegahut ke hailo lepute Tarapung Arat kedam kewang atowar kavipen kisungapot lasi Tarapung atowar si klempa phrang popusi lamchak chipilo. Setame non ke Tarapung Aradaphan akile kapacho baita litu ong chetlo. Chobai a akdet pusi radatum asanchom sanchom chithan sailo. Lapen ke non ke Tarapung Aradatum ke non MP kilik nang kele thuke nilitum ke matha ponang kok popusi. Tarapung Arat chingrum si chingwai pen sorkar kimienat si kachetewar dunji tahai. Puta pherang ke athengno ningjepon. Lapen ke MP Horen Singh be lapen MEC Povitharong pi atumaphan kepa haita batai lo. Lasi kamatha bangke radatum parsik chat nang kok poputa ningjepon. Lasi Karbi Anglong Aradatum ta Tarapung Aradaphan nang matha dundetha athema kapacho baima ahok make kachichak alam chepapleng plema ke Tarapung wangra nanglang detha puta radatum ningjepon. Tangte pherang ke thengno kaning chelam angton pen arjuponik sina. News report Karbi Anglong News Channel. MP long tiket hangon bom non Horen Singh beta lang lita non hangon bom posi ire tum berta long ajulong lo ante na tum MP Horen Singh be phana tum ninge chi the ko pine election ke jogina tum ning hang dolang ma lake kol nili ningke the pupuni athe rat hoi pen pina por rat hoi aning ke the ko son ma lake ni tum ki chitan chingwai sa ti ke tum isi ajabab na pite MP Horen Singh be kadam tang ko anela Towar phan la ka do ga chichak tekang ta pendak ason ka chichak tekang la em te ko pine ison dak ke pleng doloma Tarapung Arat phan itum bhut pidet pahajat penke Horen Singh be ka chichakang ke panjan tu Tarapung Towar chichak lo isi la pen ason son da development ka chichak do sitan itum long ke MP bang ke isina facility ti dana pa pleng pela antela nilip MEC Povitharong pi Tarapung long pine ison soni la son ko na tum hangki pi dolomande Povitharong pi da nikan kep non pleng tu posita la ben hemsu benin kurana ne uruna doi tang ho kuna ne la son job card ang ho lai son chin ang pi long he sita men na kam ki thege nang pi pela ho si je than si la Towar pi ne ke claim hatana pi pedelati Towar phanda na pi pela abe tum la bangso tha ko ningduk lo ratum ako alang homosti di nong lo ni tum Tarapung lo ke nili homosti lo sita alang li ipong ba Tarapung wa ra tin ki than long sa ta ini ani ta bedalo sewang nang ya polo itum ta ke chupa hai lo bangso ba na tum ningduk lo la bang ke ningduk ka to be ratum Aning ke hang ana tumaphan EC Berta Kimi. Karbi Anglong News Channel correspondent nang jilang. Lasi komat ni abang phu jongsi correspondent claimji ning hang do lipute labang so mobile number 9365289968 along humridam ignore.
District Road Safety Committee a hin pen cherok tok seke kedeng po ni jangkar biang long ke parlo lakha troxy kopili constituency khironi towar krong thom kachetok along road safety awareness kedeng pon along Assam Transport Minister a hin pen kachetong du ar koya chiklo ni phai krehini ningkan surihini ra ingko rapli arni por phai throkra achiti malompen khiruni towar krong thom kachetok along road safety awareness kedeng pon amai long manpen aluhi sarpo Assam Transport Minister Parimol Sugluboido lakha inkoi wothalangso MLA Rup Singh Teron nijang Karbianglong DC Krishna Borwa Additional SP Ministry datumpen khiruni towar krong thom kachetokalong road safety awareness radaphan than pachinipo bangso amailong sonpho dengpo EC helmet kachikup kenangsot hini bike kiwe kachere Gethom hor ki jun pen bite kiwek kacheri akinang sot pli bite kiwek kapachat chepen kiwek akinang sot lapen sonpho saka hong pli kiwek atum seat belt chekok nang jipu athepi en ponsi Assam Transport Minister Parimol Sugluboido ahin pen phirangke thengnu ningjipo Kheruni pen Kamsing Dera report Karbi Anglong News Channel আমি যিকোনো যিজনী আমি রাজনীতি কৰো আমি হুজাই বা লাম্বিং হৈ সুজা ৰাস্তা আছে এইফিনে যাওঁ আকৌ লংকা হৈ ঘূৰি কিবা কাম থাকিলে আহো নহলে না আহা নহয় মনে মনে এটা ইচ্ছা আছে আগতে আহিছো বহুত বাৰ আহিলো কিন্তু এইবাৰ এই ক্ষেত্ৰতো আমাৰ এটা ইচ্ছা আছে যেতিয়া আমি নৱেম্বৰৰ 19 তাৰিখ আমাৰ পথ সুৰক্ষা জন আন্দোলন আমি আৰম্ভ কৰিছিলো তেতিয়া এইদিনা road fatality remembrance day আছে আমি কামৰূপ ৰুৰালৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিলো আজি এই মুহূৰ্তত আমাৰ 104টা কনস্টিটুৱেন্সিত আমি গলো we have travel আমাৰ এই মোটৰসাইকেলে 3800 কিলোমিটাৰ আপোনাৰ ইয়াতে আহি পাইছে এতিয়া স্বাভাৱিকভাৱে আপোনালোকৰ মনত আহিব যে আৰু এই মোটৰসাইকেলে কি আহিব লাগে কিবা হয়তো পলিটিক্যাল এজেন্ডা আছে ইলেকশন আহি আছে আৰু কিবা পলিটিক্যাল এজেন্ডা লৈ আহিছে নেকি আমাৰ কোনো পলিটিক্যাল এজেন্ডা নাই কোনো পার্সোনাল এজেন্ডা নাই আমি আহিলো এটা সামাজিক ব্যাধি এই ব্যাধিটো আমি আপোনালোকৰ লগতে অলপ আলোচনা কৰি কিবা পথ ওলাব পাৰো নেকি তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ সন্মুখতে আমি ক'ব বিচাৰিছো আমাৰ ডিসিক আমি কৈ আহিলো আমাৰ এমএলএ মহোদয়ক কৈ আহিছো আমাৰ এই পৰিক্ৰমা শেষ হোৱাৰ পাছতে আমি আমাৰ গুৱাহাটী আমাৰ চৰকাৰত বহি আমি ইয়াতে পৰিবহণ যিটো আমাৰ উইংছ থাকে সেইটো যাতে আমি দিব পাৰোঁ আৰু কেইটামান কথা ইয়াতে কোৱা হৈছে গোটেইখিনি কথা যাতে আমি অলপ সাপোর্ট দিব পাৰো তাৰ কাৰণে আমি Pinya berta ke lapo ansi kang ton pon iklo do me thak me